Mahesh ki roba cheso ani. Tamasu. Good morning summer la. Ta thari ngansu brownie chala dunga drudi. Ani ta thari thomsa khare thomsa sel asa. Ani ta thari thomsa sel ondi ki thomsa chala ganza khasi brownie le yo man nangje chusne ro. Ta thari thomsa chala lenga dre in drudi. And asha modunga drudi. Asang che ante ngawa. Drudi angara mila putin drudi. Ande ta thomsa ge chala du so re. Thari nyama ngasu deba thama digali na dego ra. Chala office. Tadi ngasu gali ning bare ngasu thomsa di jam la yo ra. Nyama ngasu deba thama digali na dego. Ande kusa ani ngansu chala lusa di gang de re kaje ngansu chala dine or rata di gang de re chala lusa ta ni sama chala or de re khari thomsa chala nangje ta sama khaji or chara ta di sama thomsa chala re kaje thomsa chala or yo mat gudan na sha sharwa raju just le ta thomsa sawan ta chala di sama ngazu Gurgaon ki diminge sa yo re ngazu Gurgaon ka chi tadi Gurgaon shemba ka chala ko tan da roko Digila good morning good morning good morning chalo aur sahi be anda aur kyu imba tu ladki chi aur kyu yin tanda ale ta de chala samo de or re chal ani ani Gurgaon go gya share tanda ale go chesa do dimi nge za yo line dra go chesa ale dimi chi khoza yo la sa onde go chesa ta dunzo de ngazu thomsa chala ta dina nangji ji yo ma de thomsa chala ngza nyung ma da de ah Aisyah nggak dikala kaputan sini ada bukan Anh chala chu chla sini dina ta dunjo chala sama nge ga chi ta di sama ta Gurgaon ma tuen sa imba ta thomsa la khin chu ta thomsa sue re a khonjo ro ba chi dio re an chala ta ji Gurgaon ni sama orimba dire sama ni sama thomsa sue dio re tanda an di ni thomsa re ta ko sue dira mi sama su thomsa se disha jaga thoma Gurgaon ni otsat Gurgaon ni or ta thomsa se lingi re ta thomsa se sana ya din nang lo la pipe tun ju tang an di jela ya chala thoma or ya setting chi re se be thomsa se be bala so de da हमजा से दे रहे
这是我的Swedish的。Tanda dina da ni geri. De çuval sadis moer. Kapışa su. ngau chilemba mi sama kochi mendura ani de ta chala mapap de ye ta tanda thari setting che ko se mba te ta thomsal le sai और बुद्धा थैंक यू वेलकम कौन से रोगो चीज है नीचे बुद्धा दा कोई रोगो चीज रहा तुम्हारा नाम क्या है महेश की रोगो चीज हो इन बुद्धा की रोगो चीज पुरानी रोगो चालीस आज लन थालोंगा थोम चिक मस्तिंग में इन उन चिंग आज मिला चिक मस्यो मार कोरी वीकी इन कोरानी ले सुबह चला sama pap sai ta setting che go sue इन बाय बाय इतोंगा अच्छा थैंक यू भैया और थैंक यू बुद्धा और रमेश थैंक यू वेलकम ता दे थुमसा सेटिंग छिदे शोगनि छिम बातन ता दिवस मस्त सरमासो तंगे गा जे थुमसा गंगा शोल गजरे शोल थुमसा रा अंकाउते मातें दिस चला yu ta setting chinira thanda igam cha so da o chas thanda ta lunch time cha so ani de khala khilisha komugi khala sai khala kharki 1 2 3 full gobi da dish full gobi sabji na chanda isso deve ser demais sei korolush tami pe che ta danda thomsa o so song dam cha du ye ngai o sasta igam sasa ta tanda ani ma ye le ta di kai ni milati ya mere miti na itu kumbu tes torda setting chidish ta dima indeste as main gate diro ta dima sama setting chid dima chite go ade setting chi gorta mi sama khaji thomja se diora ta thari setting chi diore
이제 세팅 시대시야. 네, 다 야알레 고추사시야. 야, 겨울 세팅이 좋은 시대. 잘라다가 요에 고추사시야.